Inggih idedane para pamiarsa sinarengsam. Sadurunge titiang jagi ngaturang sekar gitu matara. Lugar yang titiang nunas geng harana sinampura. Ring betarani kesiui sane pini hajeng daging pengaksaman titiange puniki wantah jakatur majeng ngide sangyang para mekawi taler betari sinamian mana titiang ariantukan dari tepengane mangkin uyak disangkaning pangkah purun para sange uyak di mana titiangi purun ngike daging sangge wiakti dewek titiangi dewani nyarengen sange sane sampun wagen eri sejeroning sekar gitu kekiawinan pasti ke nenten parasida paripurna wantah jekalintang niste parasida antuk titian pacan midartyan tuna sastra kesujatian dewek titiange puniki wantah je alpe sastra belum bengkung punika kawentenan titiange pelampang luwir anak punya kemawon sangkaning pongah wiyak didewek titiangi yani nergamo yang titiang pomargen titiange puniki erisat-sat
pemargin anak punya uyak di dewek di tiangi wantahipun uning nyari sejeroning titiang ngeremayang cerita ni puniki wantah je peresi derauh ketanggu sane ke baos nyarek wantah hamunike peresi antuk titiang salah sujud sampun pasti ke akueh sanewang kata kisanitan manut tur maning karunanipun wantah je papojolan pisan